Pamiarsa pindah ke Dresta umat Hinduring Bali, kata keramone ngemargiang upacara mepetik majeng anak alit sanes sampun metuh tigang sasih, utawi auton wiadin telung oton. Tatujon dan sejeroning upacara inucap pindah ke penyucian, utawi pembersihan majeng ringsang sane mantuk mangdane sida ngemulihang kerahayuan ring kauripan. Upacara mepetik metagas upacara sane pinake yaknya naur pemijilan, wanta pinake pembersihan majeng sang sane mantuk, mawinan ring penurbawan wiadin penumadian ring selanturnya nih, presiden taler ngemulihang kerayuan, sane kecinayang antuk nyukur rambut ring limang genai, mesrane panca korsike, antuk pengabdi mangde ring kauripan selanturipun sang sane numadi, ngemulihang kauripan sane sayan becik. Upacara mepetik utawi nyukur rambut puniki wanta pinika pertama kelaksana yang majeng anak alit. Upacara mepetik sani kemargiang oleh umat Hindu ring Bali, wentan nempet ritat kala anak alit metuwuh tigang sase, auton, wentan taler ritat kala anak alit metuwuh tigang oton. Pemarginyane anutin driste kala patra ring wewidangan suang-suang keramani. Katanyane kepuput oleh Ida Sulinggi, sedurung mepetik anak alit sampun ngemargiang pengelukatan, natap ring natar sangga utawi merajan antuk selanturnya nih kemargiang upacara nyambutin. Juliana, Bali TV.